Hej Birgit. Nej. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal springe med faldskærm. Nej. Var det din egen idé? Nej, ikke helt. Ikke helt? Nej, ikke helt. Nej. Okay. Har du nogle sidste ord til venner og familie, der er med? Jeg har lidt ondt i maven. Lidt ondt i maven? Ja. Det er også bare helt i orden, det er normalt. Det skal gå, ja. De kommer i hvert fald ned. Det er bare sjovt. Nå, er du klar? Skal vi ikke prøve at springe ud i det så? Fedt. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be ours. Let's fade into the sun, let your spirit fly, where we are one, just for a little fun. Oh, oh, oh yeah. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away. I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. Ej, så kom. Morten. Hej Birgit. Hej. Hvordan var det? Ej, det var ret sjovt. Ja, var det ikke det? Vi må så stoppe, at der var en hus. Jeg ved det godt. Er det ikke klasse? Jo, det var det. Jeg gjorde det. Var det ikke det? Jo, det var det. Nu start. Vi skal tak for komme til Danmark. Det gør vi. Ja. Hej hej. Hej hej. When she was just a girl, she expected